Mothemo metsotso e 23 hantle fela ka morao ho hora ya borobonga. Nako ka e dumellana le nna le metsotso ya ka e dumellana le nna. Ore ka jeno rona le wena re tle re nke leeto le matla la bophelo lenanong lena la hawa la Makgulong A Matala, lenanong leo le ratang la Makgulong A Matala. Hona le taba eo ke lokelang hore ka jeno ke tle ke bue le wena. Taba e teng re lokela hore re tle re bue ka yona taba ena. A kontumelle hle hona jwale ke tle ke re bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. taba ka ke ena. Momamedi o a tseba hobaneng re feila bophelong. O ntshwarele ka ho sebedisa lentswe lena ho feila. Ke entse ka bomo. Empa e re ke kgutlehe ngwana Mosotho ke re hobaneng bophelong re hloleha. Batho ba bangata o fumana hore re ya hloleha. Utlwa ke re ke ikenyelletsa. Hobaneng re hloleha bophelong? Re ngola ditlhatlhobo tseo seng tsa rona. E re ke phete. Ke hobane re itlwaeditse ho ngola ditlhatlhobo tseo seng tsa rona. Re araba dipampiri potso tseo seng tsa rona. Tseo seng tsa rona. Re hloleha bophelong hobane re arabana le dipampiri potso tseo seng tsa rona, tse sa amaneng le bophelo ba rona, tse sa re shebang le re sheba, re arabana le tsona. Ha o arabana le pampiri potso e sa shebang bophelo ba hao, o arabana le pampiri potso ya bophelo ba motho e mong, o tlo feila. Bothata bo re na le mbona rona batho, re arabana le dipampiri potso tseo seng tsa rona, tseo seng tsa bophelo ba rona. Re shebane le ditlhatlhobo tsa batho ba bang, ha re a shebana le ditlhatlhobo tseo leng tsa rona. Bophelo ke tlhatlhobo e boima ka ho fetisisa. Batho ba bangata re a hloleha ho feta tlhatlhobong ena hobane re etsisa batho ba bang. Re sa bone hore motho e mong le e mong o na le pampiri potso e fapaneng le ya hao. Ona jwale o busy ka motho e mong, o busy o arabana le pampiri potso ya motho e mong, a o arabane le pampiri potso ya hao. O tlo feila hobane o araba pampiri potso ya o seng ya hao. O tlo teakalala, o tlo hloleha le bophelo ba hao. Ha ona mo botla teng hobane o shebane le o araba pampiri potso tse sa o amen le ho ama. Ke re hona jwale o ntshwarele motho e mong ka hore be ke ntse ke re o busy. Ke tla be ante ka Sesotho fela o bisa ga hona jwale ka ntho tse sa o amen le ho ama. Lemo se ya tsamaya, 2022 ya tsamaya, o entse yona ntho ena lemong se fetileng. Ha ona moo ileng wa ya teng selemong se fetileng. O hloleile le ho tjhentjha wardrobe ya hao.
ha una mo ileng a go itshebe ha re ke re itekule o arabile dintho tseo e seng tsa hao wa kena khara tsona wa khotsofatsana le metswalle ya hao wa khotsofatsana le batho ba batlang hore o etse se itseng se no sa tlameha hore o se etse ha o no tswela pele ke a o bolella ha ke bapale ha ke tshojwana ha ke bapale ha ke tshojwana o tla jama mina thaka tsa hao ha ke no e beya ka tselengwe ka Sesotho tshwantse be ke e beile hakana o tla jama mina a thaka tsa hao hobane ha o ngole tlhatlhobo yeo e leng ya hao ha o ingole ha ona ntho ya batho yeo sa itsebeng ha ona ntho ya batho yeo sa itsebeng fela wena ha o itsebi wena ha o itsebi nna ha ke itsebi bua le nna bophelo ke tlhatlhobo e thata e makatsang batho ba bangata tlhatlhobo ena makatsa le borra dipolotiki makatsa le baruti makatsa le barutehi makatsa le ba sa rutehang tlhatlhobo ya bophelo re feidiswa ke o shebana le dipampiri potso tseo e seng tsa rona ha e salu dingola tlhatlhobo tsa batho ha e salu dingola tlhatlhobo tsa batho o ile ka o dingola ha hona mo tla ya teng mo mamedi modimo tla o fa mosebetsi hobane modimo ke modimo wa mehlolo empa ha ntso ngola ditlhatlhobo tsa batho a sa bila o file mosebetsi o tla hlolela o penta monyako wa ntlo ya hao hobane o busy o be sakga ka ditlhatlhobo tsa batho e tla re batho la ba penta matlo a bona ka Christmas o tla hlolela ho ipenta ya hao o sebetsa o shoma o le moshomong o ena le moshomo o hlolehe hobane o busy ka o ngola ditlhatlhobo tsa batho yeo e seng ya hao o tla hloleha o sebetsa o kgola momamedi o thola tjhelete kgwedi ya e fela o hlolehe le hore o ka supporta bana ba hao o hlolehe o ba supporta hobane o busy o be sakha ka ditlhatlhobo tseo e seng tsa hao tsa batho ba bang o tla hloleha o sebetsa ngwaneso modimo a o file mosebetsi o batla ho hodisa ntlo eo o na leng yona le mofumadi wa hao le bana ba hao kapa yeo o na leng yona le monna hao le hlolehe ditene batho ba be ba di utswe ka ntle ba di utswe batho ditene tsa lona o le busy o ngola ditlhatlhobo tseo e seng tsa hao modimo a o hlononofaditse ka mosebetsi e re amen ke ya mabenkeleng ke ya mabenkeleng jwale mona re o fa motheo wa bophelo lenaneo la Makgulong le tla o fa motheo wa bophelo araba dintho tseo shebileng araba potso tsa hao tsa bophelo ke dilemo tse kae o araba dipotso tseo e seng tsa hao tshware question paper ka pela hao a se ya hao o tlo hloleha o ntso o sebetsa modimo o file mosebetsi modimo re a o rapela ba sa sebetseng ke a o kopa Jehova o ba fe mosebetsi Jehova jwalo ka re qeta o fana ka taba tsena tseo itseng re te re bue ka tsona o ba fe mosebetsi ke a o kopa modimo ba tsebe o tla araba dipotso tse wena Jehova o tlang go ba botsa tsona potso tsa bophelo ba arabe dipotso tsa bophelo ba bona mona re o fa motheo wa bophelo
gane wa raba dintho tse seng tsa hao gane o kena le dintho tse sa o ameng le o ama tse sa o ntshetseng pele hela ngwana mme ngwaneso modimo o file mosebetsi sebetsa modimo o file mosebetsi sebetsa ke a o kopa ngwaneso ke a o kopa mo le nteng o se ka mosebetsing o tauwe o batla o bontsha batho re wena o ka tla mosebetsing wa ya mosebetsing o tauwe o se ka etsa photso eo o se ka wa khanna koloi o tauwe o batla o bontsha batho re koloi hela ngwana mme o tla bola batho tla shwa le wena a kore ke lata advice mothupi ha ke lata ntate moruti maine mofokeng e motle mofokeng ya ratwang ke lehodimo o ntate maine ntate maine ha ke tsebe ke etse nna ke a thola maine tswela pele baka ke sa hao mofokeng e motle ntate Motaung hai ke mametse la sena ha sere hai ya itshepela modimo maine le botshepehi ba hae haleluya yena a ka hladula ka kgotso mana o re na maemo a jwang o ka dula ka kgotso oh yes ntate Motaung re boetse hape o ba kgwedi ena ke yona e tsibulang selemo e leng kgwedi ya Pherekgong re boetse hape re fana ka metheo maine mme ho nepahetse seng hona hore re sa fana ka metheo tjena haleluya nna le momamedi re be re se re itekola re itekodisisa phoka re ipatlisise jwale re shebe mo re emeng hona teng ntate Motaung taba ena e re tshwereng ka jeno lena ka nnete e hloka hore re be le nnete dipelong tsa rona mofokeng ngwana chief mme potso ke ena o seng ha ka jeno ha ona le pampiri ya hao ya dipotso tsa bophelo o batla eng pampiring ya dipotso tsa motho e mong o ba ye mong le mong o na le dihlahlobo tsa hae jwale o tshwanetse o qete nako pampitshaneng ya hao kapa pampiring ena ya hao ya hlahlobo ntate Motaung o e lokodisa hantle hape o e lekola o rana ka kelellong rana o tlo atamela potso ka nngwe jwang jwale bothata ba bona ba hore ha ba re dutse ka phaposing e le nngwe mme le mong a na le dipotso tsa hae a ka fana le pampiri ya hae ha o ala ntumelle ke ya lentswe le bohloko le hore ne re le sebedisa sekolong ha o ala o kopisa ha o arabe dipotso tsa hao haleluya empa o araba dipotso tsa motho e mong mme seo se keke sa o fa matshwao pampiring ya hao hobane pampiri ya hao e batla o arabe se botsitseng ho yona ntate Motaung ha re ke re shebe bophelo ka tsela ya hlahlobo ye mong le ye mong o na le pampiri ya hae tlohella ho kopitsa batho ba bang tlohella ho sheba batho ba bang sheba pampiri ya hao ntate Motaung re qeta nako re shebile pampiri tsa batho ba bang re qeta nako re shebile dikarabo tsa bona nako tse ding le dikarabo tsa bona ha di a nepahama eba re a di nka re nahana di nepahetse hobane re bone fela a iname a ngola re nahana hore ntho e ngolang ke yona se ha se yona momamedi wa hlokahala hoseng hona
ore nna le wena re shebe bophelo ba rona go na le batho be ka reng ntate Motau ba na le talente Hallelujah. ya go sheba maphelo a batho ba bang Hallelujah. empa bophelo ba hae bo mo hlola Phoka. bophelo ba hae bo emeng a e le nngwe Ngwana. o dula ntse a hlodisa ntse a sheba gore na batho ba etsang Ai man. ga tshwanetse a hlodise go yena a shebe na o etsang Ai. ke kopa ke phete ntate Motau e lile palong o dula a hlodisa gore na batho ba bang ba etsa eng Hallelujah. ga tshwanetse a tšhakele bophelo ba hae a bone na go ntse go etsagala eng mme ke yona ntho e ka re thusang gore re tswele pele momamedi mamela gantle lenaneo lena le re ga le re o seke wa ba le di-role model nano lena le re ga le gane gore go ka bana le batho ba ka kgatlhang bophelo ba gago Hallelujah. empa nano lena le a gana ga o tlhoelela pampiri ya gago Ai. wa tseba nako tse ding ntate Motau re kenele ke gara dikoloto Hey, hey. goba re lelekisa batho ba bang Bua maine. re kena re re sika gara dintho Bua hle. gobane re lelekisa batho ba bang Ai. o na le ntho e leng ya makatsa matsatsing ana Oh. ka bona ba ngotse ntate Motau mona social media ba re go na le motho wa ileng a kgeya Hey. a kgeya ntate Motau ba mo tshela ka metsi a kgeya e le ha utlwa Yes. gore motswala o rekile A4 Ai man. ha utlwa gore motswala o rekile A4 awa a penyane ho bua ka typek Ebo. pampiri tse gare tsa A4 tsa typek yena o sa inaganetse koloi A ko utlwe he maine. a penyane ho bua ka pampiri a ko utlwe ntho tse bolayang ba Oh yes. Oh yeah. go jane mo ile a sheba bophelo ba ya re ha eba ke koloi nako ya ka le nna e tla fihla Maine ka kata. mme a seka ba mo monela a seka mo holohela a mo pele matsoga e ba ke yona Akata. jalo ba tlile a bolawa ke pampiri yena e re rekelang bana ba ya sekolong Ai man. gobane e bitso le yona ka di-A re na le di-A5 re na le di-A4 re na le yena o itse ka ba ke koloi ya tshenyana o bua ka pampiri a ko utlwe go janeng o ile a ikesetsa monyetla wa gore a shebe bophelo ba gae Oh yeah. a tsena o sheba bophelo ba batho ba bang Hey. ntate Motau taba ena ya kajeno lena e hlokoletse re tlo tsaya mangolong go na le momamedi ya tshwanetseng a thusagale gona jwale nna le momamedi re ya thusana sheba bophelo ba gago re a o kopa sheba bophelo ba gago How ntate. ngola araba dipotso tsa bophelo ba gago How ntate. gore fetile le kgethela batho ba bang mona ke wena a tsebang ntho nngwe le nngwe araba dipotso tsa bophelo ba gago Araba potso tsa bophelo ba ha. bophelo ba gago bo na le dipotso bophelo ba gago gape bo batla o katise dipotsong tse ding o na le tse ding ntate Motaung tsa multiple choice bophelo ba gago bo batla o tseba yes or no Oh yeah. mme o tshwanetse o arabe tloella batho ba bangwe gore yelo ga a tshwanelo yelo o a tshwanela wena o a tshwanelwa na Hallelujah. ntate Motaung bophelo bo na le dipotso tsa bona Kaka. mme re tshwanetse re bo atamele ka bohlale re atamele bophelo bona ka bohlale Morutwa. ke ile ka bona ntate Motaung ye mongwe wa dingaka Hey. a kere jale marangrang a na thusa Hallelujah. go na le ntho e bitswang profile pic gore ke setshwantsho seo se beileng se tsamaelanang le wena Hallelujah. ngotse ka sesotho se molodi wa dipalo Hallelujah. motho ena e ka o botsa motho ya rekisang Hey. bona bophelo na bo atamela jwang ke ile ka o rata ka eng ka ntho eno Hey. Hey. a fitlha o a botsa gore na makweng ya ke bokae ka kgona o mmametse ngaka Mohale Hey. gore makweng ya ke bokae Hey. mme na gore lekweng le le leng le etsa diranta tse tsheletseng Hey.
jalo wa botsa re le ka le tshile na ke bokae le tshileng lena o re le tshileng ke le rekisa di sente tse 50 cent o ba le tshile o tshojwa o ba le tshile tshojwa o tshojwa yena ya reka o tsana ha araba pampiri ha ya dishakgobo o re ka o re yena ya rekisang ha ba lane ke 50 di sente mme le lena le etsa 3 rand a ba re ntshesetse ya tseletseng ha maine a re ntshesetse ya tseletseng ntate motho mamela le etsa diranta tse 3 ko mametse nda ha e ka le tshele le etsa 50 cent bua o bona monyetla mme potswetla bophelong ba hae kena ke hore na o batla ho gora na ha potswetla e re o batla ho gora karabo ena ha o ka nka legwenyane le mokeke wa gora o bolela yana hore ha e ba le etsa 50 cent ntshesetse a tseletseng o tsho jwalo ho yena gore ka yona tšhelete ena e tshwereng ena ntate Motaung ko mametse nda gore ke tlo ntsha mabong ya mangata a ka ba ile a tsamaya ntalla e pane ntate Motaung ka ha o tseba o arabela bophelo ba hae nako tse ding dikgapha di tliswa gore ha re kgone ho arabela e seng gore ntate Motaung ho na le moleko kapa re lowe kapa re hlowe kapa bophelo bo jwang ha re kgone ho araba ka tsela e nepahetseng haleluya mme re ka ra dula fatshe pele ra sheba pampiri ena ra e badisisa hantle amen ya ba re se re hopola hore na ntho e re tshwanetseng ho etsa makefeng ntate Motaung a re ke re botsa molomo wa Jehova ke se ke tshwere ntate o tla mpolella mme re santsane re botsa molomo wa Jehova a ko bolella momamedi na o hahlautsi ha kae ka sefofane bolella momamedi na o ile dibakeng difeng ntate Motaung a kore ke tle ke mo fempa pele he ntate maine ho ba ke batla o mo fa tsona ka o fela dibaka tsena ke tla e fela ka mona ka o bo rakgwebo tshwara hanyane bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za Lesedi FM ke moleba ntate maine ho na le ntho e ke utlwang moyeng wa ka mona ka tseno ho na le ba babedi ba bararo ba tlang ho fetoha tsatsing lena jwalo ka o bua ditaba tsena re bua taba tsena tsa hore motho a ka shebe pampiri potso e wileng ya hae e ka re ho na le motho ya fetohang moya wa ka ke tsebo baneng o tsho jwang ntate Motaung o teng eo lenaneo lena le tloama bophelo ba hae yes ho na le momamedi o bophelo ba hae bo tlo tla fetoha ka ntjhafalo ka jeno lena ho na le momamedi ya tlo sheba pampiri ya hae ya hlahlobo a tlohelle ntate Motaung mohlomong o isa dikarabo tsa batho ba bang hobane ha o tsebe hore na pampiri eo e ne le thata hore o kae ho yena ha o tsebe hore na yena ya neng a ngwana hlahlobo eo na pampiri eo ona a iluki ona ile a itukisetsa yona kapa tjhe hobane nako tse ding ho bonolo ntate Motaung hore re be re se dumelle ke a dineng re be se re criticize fela re sheba batho ba bang hore na diphoso tsa bona na di jwang e ke re bua nnete pampiri ya rona e re eletse ho na le momamedi ya tshwanetse mo jwetsa lenaneo la Makgulong A Matala hore pampiri ya hao e o eletse le ha o ka wa sheba batho ba bang dikarabo tsa bona pele o robala pampiri ya hao e o eletse letsatsi le shebane le ditenang 24/7 pampiri ya hao e o eletse ntate Motaung le ha o ka wa sheba hore na batho ba bang ba arabile jwang ya hao e o eletse ntate Motaung o no hahlaula o ya bothethi maine Robotheki wa Saula ya Borussia umphumane sekele Bogota ka bo Colombia umphumane sekele Venezuela umphumane ke le bo Belarus ha o re wa ntsheba umphumane ke matha ka bo Belgium ha o re mpotsa Belgium maka le utlwe so thwe ke ane jwale o Netherlands ntlwele ntate Motaung na kwena yo
o ntseng o ya kwana le kwana ka menyana tshepe. Hallelujah. Fumana boholo ba nako. Oh yes. Tsela eo dintho di etswang ka yona e a tshwana. Ha, maino renjwa. Tsela e a tshwana empa ne mo ke batlang ho ya teng ntate Motaung ke pele sefofane se nka kapa se nyoloha. Bua ntate. Ho na le ditaelo tseo re di fuwang. Amen. Le kasheno lena ho na le ditaelo tse Makgulong e fanang ka tsona. Amen. Hore sheba pampiri ya hao. Amen. Tlohella pampiri ya batho ba bang. Amen. Ntate Motaung ya tse ding tsa dintho ke tsa hore o tshwanetse o tlhamele bantwa la hao. Lebanta la hao la tshireletso lena le setulong o tshwanetse o le bofe hantle. Amen. O na le ntate le tshwanetse mo jwetsa hei ntate bofa lebanta la hao hantle. Ha o si bofa lebanta la hao hantle. Ha o se bofa batho ba bang o se bofa lebanta la hao hantle. Ntate Motaung ke kopa re ke re utlwe flight attendant ha e bua maereng. Bofa lebanta la hao. Jale re ha o ka teo bofa lebanta la hao e ba o sa o fa ditaelo tse ding. Hore ho ka bana le nako ya tshwanyetso. Mme nakong ya tshwanyetso ha o ka ha etsahala hore e ba moya o batla ho haella. O bo so nka semonkwana o se kenya ho wena mona. Hallelujah. Oxygen mask ena o e kenya ho wena ha o thwe o shebe na batho ba bang ba ikentse jwang. Bua maine hle. Ho thwe kenya ho wena. Wena. Ntate Motaung e qala pele ka wena. Hallelujah. Ha ka ka mang kapa mang ha ba ro tshehe batho ba bang. Ho thwe ha e qale pele ho wena. Mme Ntate Motaung re hloka ke yona taba eo. Yes. Nako tse ding re haellwa ke oxygen. Oh yes. E le hore ka lehlakoreng la rona ho na le emergency landing. Suka. Re shebile batho ba bang Maine. hore na bona ho etsahalang. Hallelujah. E be le hore re fellwa ke moya nako tse ding Ntate Motaung ha se moleko o tlisang ditsietsi. Ditsietsi di tliswa ke rona ka hoba ha re batle ho araba hlahlobo ena. Ya rona. Ya rona. Ya rona. Ye mong le mong o na le hae hlahlobo. Are ke re botse molomo wa Jehova Ntate Motaung re se re le bukeng ya diprofobe ya kgaolo ke 13 temana ke ya bone le kgepe ke 530 a nang le 535. Ke ho yona ntate moruti maine. Are ke re eme temaneng ya bone fela. Ha re sheba mono ke ke 12 diprofobia tseo. Diprofobe ya chapter 13. Chapter 13. Ntate Motaung. Verse 4. Chapter 13. Okay, we ona ke na 4. Pelo ya sekgoba. E lakatsa ka mehla. E lakatsa ka mehla. Le ha o le jwalo, ha se rui letho. Empa moya wa sekgothadi o ya nona. Ntate Motaung taba ke ena he. Yena ya sabatle mo araba potso tsa hae. Ye maine. Ya shebile dipotso tsa batho ba bang. Ha letho. Ntate ema ona temo ke a kopa o eme mo ntate maine ke ema benkeleng o tlo e hlalosa ha ke khutla mabenkeleng. Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. Ntate maine ke kopa ho e bala hape diprofobia 13 verse 4 pelo ya sekgoba e lakatsa ka mehla le ha o le jwalo ha se rui letho. Yo moya wa sekgothadi wa nona. Tswela pele ntate maine. Ntate Motaung sekgoba ke sena he. Se batlang dintho di etsahale ka tsela ya sona fela. Sekgoba ke sena se dulang se sa sheba pampiri ya sona. Maine.
so go ba ke sena se batlang gore se arabelwe dipotso maine a tsenya no tshwanetse wena o arabe dipotso tsa gago ntate Motau sa de mone ha ngwana gore yena ya lembotso araba dipotso tse leng potso tse leng mona pampiring ya ha ya tlhatlhobo ore yeo ntate Motau a ke a rua letho o tlanela fela o nantsa bua holo a ke a rua letho o tlanela fela ho etsa lerata hallelujah a ke a rua letho a ke tsebe nang ka kena lekeisheneng le feng o tlanela o rekisa 24 empa ke a rua letho empa le moya wa sekgothadi ya kgothetseng ntate Motau a ke hane nako tse dipampiri ba thata o tla ngola o ngole o bo peteletse o ipasitse hallelujah hobane o kgothaletse o tseba hore na ka nnete pampiri ena ka nna ka ska ka sebetsa hantle na ho ba jwa go kgutlela morao wa itukisa ha o lokiso wa itukisa ntate Motau hallelujah le taba ke ena ntate Motau tsa hore ye mo a tshwanetse a shebe bophelo ba hae nna ke tshwanetse ke shebe ba ka ke le moruti maine ke sheba bophelo ba motho e mong hallelujah gore na o etsa eng o na le maine hana eng o ntsa utlwana le mang o connectile le bo mang maine o palama eng batho o dula ntlong e jwang ke a phenya na o e rekile kae a tseba ntate Motau o na le batho ba o ke wa tseba gore ke di forensic investigators tse leng gore ba i-appointile maine ga ba ya solo maine motho phenya na le ntho tse se tsae ba tla o phenya ga bona buketse a go phenye go wena re ke re phenya re bona gore na go na le yena ha le tshena le mona tshena o tshena mo tlhekgwana o bua ka ditšhelete tsa motho le ka go bontsha bank account ya kisa document kisa delivery bond tlohela go jetsa gore nyeo o tshena o a ja o a shapa a mo bolelle wena re utlwile gore bo mang ba shapa re utlwile wena le forensic investigator re jetse ka ba gago gore na ba ga bophelo na bo tsana jang Diprofobia chapter 12 verse 24 Diprofobia chapter 12 verse 24 mona ho bua bebele jwale ho bua bebele la motho ya mahlahla le tla busa empa ya botswa e tla ba mohlanka wa ba bang ntate Motau le tsola motho ya mahlahla le tla busa ntate le tla busa o fitlhela motho a tlwaela maine le tla busa motho a le a iphumole dikgapa maine le tla busa bua o memate kakata le tsola motho ya mahlahla ntate Motau le a sebetsa hallelujah me a re a lebella motsole mahlahla a le sebetsa gore o keke ha bana ntate Motau le batho ba hlahang ka thoko amen ma bua gore na o tlahatsa empa nnete ke ena le tsole mahlahla yes le tla busa le tla busa ntate le tla busa le be le busele yena ena a ntseng a bua o tlo bona na le jang le tsole mahlahla le a busa ntate Motau ntate maine o fumane motho e mong a bile a bona ausi kapa ngwanana e mong a nyalwa matshiriso mofokeng ha nyalwa kapa mpai mofokeng ha nyalwa kapa asese mofokeng ha nyalwa utlwe a kene ditaba tsa bona a le mona a shebane le bona lenyalo le be le mo fete 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 le mo fete le mo fete le mo fete lenyalo hobane o shebane le ntho tsa batho ba ba ha ngole tlhatlhobo ya hae ntate Motau ha nke ke bue ntho ena e tlang ho sisinya momamedi ditulong tsa hae kakata ne re bua ka sefofane se fapane le koloi hallelujah mai se fapane le tekesi bua ntate
Jwale ntate Motaung a fa re thuse bonang ke kopang tshwarela ha ke a bua le wena pele ho napa re kene re bue pele ho napa le gale bile re keke ntate Motaung ha o lo palama sefofane maine sefofane a se tsamaye fatshe hallelujah sefofane se tsamaya hodimo empa jwale tikete ena ya sefofane e leng diatleng tsa hao yes e na le setulo sa hao moruti maine tlokwana na le nomoro ya setulo sa ha e na le nomoro ya setulo sa hao hallelujah jwale potso ke ena ke hore ntate Motaung ho na le ya dutseng setulong se seng sa hae ke o dutse setulong se seng sa hao bua maine ha ha ba batla ho nyoloha ntate Motaung e re ke sebedise mantswe ha ba batla ho nyoloha ka fofane sena dula tulong sa hao yes maine tlohela ho dula tulong tsa batho ba bang mamela tikete ya hao e na le nomoro ya tulo sa hao ebile ha o dutse setulong sa motho e mong ba o tlosa ntate Motaung ba tla se ba o bolelle sutha moo ara setulo sena YD24 a se ya hao sutha ba re bontsha tikete ya ba re wa bona naire o dutse Wa a dula dula mang? setulong sa hao e ya mo tlamehang ho dula teng maine o etsang ntate Motaung ho na le momamedi eo ya sa batla ho dula ditulong tse seng tsa hae kakata maine ma momamedi dula tulong sa hao tlohella ho kgalla ditulo tsa batho ba bang dula setulong sa hao dula setulong sa hao ha e ba o batla ho nyoloha e re re o bolelle sena kajeno setulo sena sa ho nyoloha nomoro eo e leng moo o tshwanetse o dule teng dula setulong sa hao ha o dule mo wena o batlang teng le gale maine ba o tlosa dula setulong se tshwereng nomoro ya hao Hallelujah. moruti maine ka o pota kalona ntate Motaung pota ka nane o dula setulong seo se assignetsweng ha o tsebe o bapala golofo o bapala ditebele o dula setulong seo se assignetsweng ntate Motaung ha o tsebe hore o ka ba moruti wa kgutla wa o dula setulong seo se assignetsweng ya mo le mongwe o na le tulo sa hae tlohella ho kgalla tulo tsa batho ba bang tsamaya maine ma ntate Motaung ya mongwe o batla fela a dula a tsebe mone mo o dutseng teng ha ka dula a keke a kgona ho phela ha ka dula a keke kelello ya hae ntate Motaung e ka nna ya mo siya hallelujah dula tulong sa hao ntate ka lebitso la Morena Jesu wa tseba ntate re dutse ditulong tse seng tsa rona ga ba ga ikonka re nana di a re tshwanela empa fela le nako hallelujah ntate re dumelle ka jeno lena ha wena o bua re dule tulong sa rona hallelujah mme fofane sena se nyolohe ka lebitso la Morena Jesu Kriste re a lebohang ntate amen ai yo maine ntate Motaung o etsang ha o etsa tjena ntate Motaung ke wena o tlileng ka maneo lena wa re ngola hlahlobo ya hao modimo ya re ha bua le nna ba sa re dula setulong sa hao o na le batho ba dutseng tulong tse seng tsa bona maine o nahana o tla nyoloha o tlo tloswa tulong seo maine go ne re mongwe a tlhasa o so phuthulotse o hutse trei o robeile eng ya hao mo o robeile buka o tlo tloa tse wena dulang mona tloa setulong sena dula tulong sa hao le boima bona ba tloa sutha ntate Motaung mo di ka nne ke tsa bua ka sefofane nako ha nene teng re ke re se potolohe re se shebe e tshware maine maine e tshware mfokeng tshware ngwana chief ke a a re leboha se modimo sebaka e se mosebetsi amen maine o etsang ka hara radio mo mamedisala hantle dula setulong sa hao ntate moruti ka la kekene